Wala il faut ben enen Mali. C'est-à-dire no. Ko aju memmo. Ko fu no. Na ya ruyeso, na ya banto, na ya hebu mojere, na ya hebu welolo. Par exemple, il a depuis un gotou. Écoute, par rapport à Miss TikTok par exemple. Il y a des gens wo menen yimeden hebu de moudi. Endermo. C'est un problème non. Andi kono woni afama. Andi kono woni afama. Non, sabota habita las causes, habita. Au fait, problème on fop wo menen yimeden hebude. Ko dun no woni problem jama. Au fait andi kono woni be fama. Andi kono ay nde nyande mido yewday dum. Ande nyande mido yewday goddo do ni. Oyni lang wo mi conseil on onon dido ange bagada wo yimbe be inna hekka siteka yo reno e piji gonto mi wi mo mon frère mi wi mo ayila mi wi big shul e bagada ko ane on mo fuddi yemude o wi nebi mi wi antigi anda itiri ane on ka mi wi big shul mi andi mo ka réseaux sociaux bila 2018-19 imo wadde video o wadi han 2025 ni asikude si an joni wimbe lambda imike do ni no wadde projet asikude yimbe ben soutena e projet o question ni eda be golli kambe ko yoni 5 ans 10 ans 15 ans be gollude ha be bi visibilité be bi relation ji be bi duma donc be wadi projet e ina o do projet be wadde yimbe ara be kadi soutena be nandi kambe kad be mare der ton avantage parce que piji mabbe di hiyoto afami minni ko dum be jettata be nabana be on sponsor ji be jetta tele 20 000 15 000 30 000 euro be nay wade parce que be de ngandi inde entreprise amen o yara yeso si be yi fo anda fi makko mi bon be jetta limbu do be jonna be siya goddo ari jetti 20 000 euro 30 000 euro jonni ma inni wadi projet ma dawa mo ka yimo ayima nay mo sika wado blogger awada nay mo blogger video sika tika jelijo a jarana mo parce que on tigi wadani ma wallitike ma fi projet ma yo marsu mais très bien même ni jonnon wobbe goda si yimmi ke jodi ni no wadde siga dum no be nabani entreprise ji di yo be sponsorise be jabata parce que be andi be halal ton avantage be ndarata irsi minni na ay hocci to do non goddo no wadde dum do haraw anda golle konti jokki ko ley n'est-ce pas mon frère et puis yawti mo hawri modi modi grand mi fami non joni no be gala famu Lasco bila mari pi ngo tun ko misolinya do en fait et sa famille depuis l'an 2000 la yemude la dénonce la wadde piji bus yibe ko la wiide be na kaari no sosi redu et sa famille kaari no sosi redu e piji bus wodi don tigi sacrifice tu vois non mais kono ha hande goddo yali musique goddo wata yaltande ma do hande musique kam min e big sul me yimani politicien jo maka me yimani lando jamais la vie est ce afami donc hande menen ga réseau do e wadi projet en place yimbe e me yahali men tori e me yahali men wi fa boy mu c'est immiqué de façon volontaire ari iko me watta ko benni way kondo watta ko ga réseau ji do ko piji wondi positif donc menen meden soutenir e wallitike ma ko hon marda ko wadana ko an min en kono mari ko nokka be yimbe on no wawda yo mbudi mo kata ben no ko dande andi dande fayda ta yimbe dido deddo do de hande bi mayde e nyammindo de hande hari e son famille donc bene men torot me yata men toro goto ko yimbe be woni yiwde men yiya ko men jokki gon ka réseau ara inna vraiment no woni do ni on ala e affairage on ala difamu de yimbe be de yimbe en fait société be ara no fala so siwde image mu ngi